llamo Enrique y hoy quiero presentarle un par de jugadores buenos de fútbol. El primer jugador es Wilson Luis, un jugador bueno, es un tutor muy bueno y tiene 14 años, mide 1,80 m y les invito para que lo vean en YouTube, por favor. Es un jugador muy bueno. Moi, je suis 15 ans, je suis un gardien, notamment pour faire partie de l'espace sportif ici. Je vais essayer de venir en carrière internationale, je vais essayer de jouer pour un gardien, pour un classique, pour un Roland Garros, pour un Guillermo. Merci.